Ditaba ka puo ya Sesotho kana leng ya bobedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa. Mui re ya o amohela re tsamaya mmoho le Mpho Timi ha re dithakgole ka o lekola tse itlhommeng pele. The list of the party has been certified. I'm on that list. You are expected as a member who are on that list to come and be sworn in as a member of parliament. That's why I'm here today. Setho sa ANC Zizikodwa unkisitswe kano parlamenteng kajeno. The decision to impeach me was a political decision. I said it before I was impeached and I maintain that. There was no law that was ever used there. It was politics. Moetapele wa mokga wa MK parlamenteng John Hlophe o ntse a tsitlalletse ntlheng ya hore ho theolwa ha hae setulong ke mommori wa dipolotiki. Pejana re ile ra kopa maikutlo a hao mabapi le ntlha e renga ANC ile ya phatlalatsa leano la ho behellwa thoko ha ditho ha di tobane le diqoso khotla ele ha ithibela ditho ho kgethwa maemong a ka hare ho mokga. Mepotso ya rona ke hore na ebe leano lena le a sebetsa ka mora hore setho sa ANC Zizikodwa sinkiswe kano parlamenteng. Maikutlo a hao a latela khatisong ya video. Khanya ga Zizikodwa e mmakaditse thata gore o itokolotse mo tirong moraga go itokolola mo tirong ka lebakeng la gore ana le kgetsi ele khanye la step aside ha ona le kgetsi mo ANC mara ke makaditswe ke gore gape o tlhopile go nna le leloko la parliament mme ana le kgetsi ANC go lo gongwe ga e re direle sentle re le baagi Zizikodwa ga a tshwanela gore a tlhopile go nna leloko la parliament go nna na le kgetsi a di kgetsi tsa gagwe di hele pele. Go ya ka nna ke bona lekoko la ANC le dirile phosho e tonna go ka busetsa Zizikodwa ko parlamenteng. Ke nagana gore ka be ba eme pele ba mmela ko thoko go fitlhella menyenyetsi ya gagwe ya gore wa mega mo bogodung e fela pele. Ke tshepa gore se sa go fa makoko a mangwe matla a gore a ka kgona go lwantsha lekoko la ANC ko parlamenteng. Leano lena la step aside ha le sebetse because Zizikodwa ho tlile jwang hore a tlhophiwe ho nna positioning e nngwe hape empa a nna le diqoso tsa hore o editse crime e bjana le bjana se tshwe gore ntho ena ya step aside ha e sebetse or e sebetsa batho ba bangwe ba ba itseng go ba bang a e sebetse o tlamehile gore ba e tlhakise e utlwagale hore e a sebetsa ka potche go ya ka nna a e sebetse. Mui re lebohela maikutlo a hao ka mehla. Moetapele wa mokga wa MK parlamenteng John Hlophe o ntse a tsitlalletse ntlheng ya hore ho theolwa ha hae setulong ke mommori wa dipolotiki le hore mokga wa habo o malalalaotswe ho tshwara tau ka ditlena. Le ha mokga wa MK o lotha ho phephetsa sephetho sa dikgetho fela ditho tsa ona tse 52 tsa parlamente di re di se di le malalalaotswe ho tshwara tau ka ditlena mmusong o motjha wa puso ya setjhaba ka setjhaba. Sena ke ka mora hore ditho tsena di nkiswe kano kajeno. Moetapele wa mokga ona parlamenteng John Hlophe o re ho theolwa ha hae setulong ke papadi ya dipolotiki. I had lost my job as a judge because of politics. The decision to impeach me was a political decision. I said it before I was impeached and I maintain that. There was no law that was ever used there. It was politics. Hlophe ha le balantla ya o tsietsa sitsinyo e potlakileng ya EFF ya ho fuputswa mo presidente Ramaphosa ba lebana le pharela ya polasi ya hae ya Phalaphala. This is not the ANC that we used to know, particularly over the past 5 years under the leadership of Cyril Ramaphosa. This is no longer the ANC which fights for poor people, which fights for landless people. It is a different ANC altogether. Hlophe o re o ntse a tsitlalletse ntlhakemong ya hae ya ho phephetsa mohato wa parlamente wa ho motheola setulong. I do believe that the fact that I was perceived as being closely associated with President Zuma is another reason for the decision that was taken. Mokga wa MK o re maAfrika Borwa a lebelle ditlhase se di ka dikweng sa dipolotiki ka o tlo netefatsa hore bahlanka ba phethatso ba jariswa boikarabello mosebetsing wa bona.
Ditho tsa mkhondo wesizwe jwale di nkisitswe kano ho ba ditho tsa parlamente. Moetapele wa MK parlamenteng Ngaka John Hlophe o re jwale mokga wa MK ke wa semmuso wa bohanyetsi parlamenteng. Ho sa le jwalo letona la mehleng la dipapadi bonono le botjhaba Zizi Kodwa le lona le nkisitswe kano jwalo ka setho sa parlamente. Ho ne ho ena le ho se kgodise ho itseng mabapi le hore na Zizi Kodwa o tla nkiswa kano. Empa haufinyana tjena o ile a itokolla mosebetsing wa hae wa ho ba letona la dipapadi bonono le setso ho latela diqoso tsa bobodu. Yena o se a ile a hlella kgotla. My innocence, I think the state case is non-existent, but that matter, I'm not here about it now. We'll ventilate other matters when we have time at an appropriate platform. Mme ka mora dibeke tse pedi ka mora kopano ya pele ya parlamente ditho tsa mokga wa MK tse teletsweng pele ke moahlodi wa mehleng wa lekgotla la Western Cape Ngaka John Hlophe di nkisitswe kano. Hara tse ding tsa ditho tsena ke letona la mehleng la ditjhelete Des van Rooyen, Duduzile Zuma Sambutla le setho sa mehleng sa EFF Andile Mqithama. Mokga o hlapantse hore ha o so fetole maikutlo a ona mabapi le sephetho sa dikgetho. The fact that we are participating in the National Assembly should not be construed as an indication that we have now abandoned the legal elections. We are convinced that these elections were rigged. That is our case, and the case has been taken to appropriate forums. Hlophe o re mokga wa MK o tla sebetsa fela mmoho le mekga e jwalo ka EFF le ATM. O re tla sa boetapele ba mo presidente Cyril Ramaphosa tsela ya ANC e le rotho ebile mokga ona ha ona thasello ya ditabatabelo tsa baahi. Tonakgolo ya Northern Cape Zamani Sola o re taba ya Orania e feteleditswe. O tswetse pele ka hore ha ho qeto e seng inkilwe ho ba ditherisano dipakeng tsa ANC le FF+ di sa tswela pele. Ha e sa le tlhomamiso ya Sol e lebelletswe ka thasello e kgolo mme batho ba bangata ba ne ba lebelletse phatlalatso ya lekgotla la phethahatso la province. Ha jwale ha o tsebahale hore ke bommang ba tlang ho ba matona Northern Cape. Sol o ile a boela a kgethwa jwalo ka tonakgolo ka thuso ya Freedom Front Plus le Patriotic Alliance. O re ditherisano tsa mokga wa hahabo le wa Freedom Front Plus ke tse nang le motheo. In our engagement with the Freedom Front Plus, they came with two concept documents. The first concept document focuses on the formulation and constitution of the provincial government. And the second concept document is about the status and the further development in Orania. Nakong ya kopano ya lekgotla ho ile a kgethwa ditho tsa komiti ka lekgotleng. Tsona di aga ka hare Miriam Kibi jwalo ka modulasetulo wa komiti le McDonald Digeis jwalo ka motlatsi wa hae. Bentley Fass o ile a kgethwa jwalo ka moetapele wa kgwebo ha Norman Shushu a kgethuwe jwalo ka moetapele wa mokga ka lekgotleng. Working with the Freedom Front Plus in the legislature, these are two different things. It's part of us working with all other political parties in the country. Ha ditaba di sa le mothating ona, DA le Patriotic Alliance di ipileditse hore ho be le kopano mekgeng ya dipolotiki. If we are going to work together, you can do your part and we are looking at you where you have done wrong or where you have to improve. We have noticed today that the EFF was not even in the house, and that speaks about there's still divisions. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley. Ho fihla ha jwale ke basadi ba bararo ba seng ba bolailwe ka sehloho nakong ya matsatsi a supileng. Diketsahalong tse soto tsa tlhekefetso ya dikgoka tsa bong Bloemfontein le Botshabelo Free State. Tlhekefetso ya dikgoka tsa bong e ntse e hlwa mekwala ba Free State ka mora ho bolawa ha basadi ba bararo nakong ya matsatsi a supileng moo ketsahalong ya pele setopo sa mosadi a dilemo di 23 moo se ileng sa fumanwa ke ba lelapa Botshabelo. Ketsahalong e nngwe Bongiwe Phulampa o ile a hlajwa ka makgetlo a mane ke eo ho tlalewang e le mohlankana wa hae ka mora ho qabana. Nna ka baka la hore ke nkgonwa e tlo kena be ke kena ha mane tibe ke mofumana a robetse letamong la madi mara be ke tswa herebe la bene ka mora 30 minutes bene bitla ba fihla ba kwala sini o ska hlola kena batho
ba etsa mosebetsi wa bona o tsejwang ke seponesa re le kantle. Ke tlile mona e le hore e mong e re sebetsanang le yena o ile a etsa nthwena e leng hore ke koduwa ke bohloko bo e leng hore bo re amme haholo jwale ka mokgatlo. Athe ha ile ketsahalong e nngwe Mpho Moalusi o ile a thulwa ka koloi ka makgetlo mme setopo sa hae sa nyahlatswa mmileng wa R702 haufi le Tjhankana ya Mangabong. Go tle bohloko haholo ngwane se go diste bohloko nthwena ya ausi bana ausi ntho tse ngata ne re go re ne le ena re thusang ka tsona hobane ke ena firstborn ya lapeng so ntho tse ngata ne re di bua le ena le batswadi ba ka bona bana le ntho tse le reng ha di kgone tsa mahantle bana ba founela yena a tla lapeng a thusa ene ntho go tlisa bohloko haholo ona le bana ba banana ba babedi ba banyane so ba utlwe bohloko. Baitseki ba ditokelo tsa botho ba etsa kgoeletso ya ho fediswa ha dikgoka tsa bong. Re buang basadi re buella the victims tsa gender based violence. So ha re utlwa ditaba tsena re ra ipotsa hore o etsalang ba ne re lo kgothatsa ha bo Mpho Mameki Mogele Moalusi mistress wa Tsoseletso. Hantse re le mo groupung ho kena message o mong hape wa hore ye mong ha sa leyo o hlabuwe 4 times ke boyfriend ya hae kana go ha re tsebe hore ke motho e re mo tsebang ke ngwana wa mona e re mo tsebang. Jwale he wa utlwisisa hore jwalo ka re lwana re fana ka support ha re sa tseba ka nnete re etseng re tlo qetella re itseng ho bontate bana ba re bolang ka sehloho. Baitseki bana ba lotha ha batla ho ntela lekgotleng la dinyewe la Maseterata la Bloemfontein ka la boraro e le ha ba tseka hore mmelaello a seke a fuwa baili. Lelapa la Phenyo Rampedi ya dilemo tse 11 ya hlokahalletseng lebollong ka ntlenyana ho Tsanin Limpopo le batla toka e phethwe. Rampedi o hlokahetse ka Sontaha ka mora ho kula nako e kgutshwane. Badudi ba ba sa nyake go tsebja ba re lehula modikana le tshaba makaditše go bega ge modikana Phenyo Rampedi a hlokagetse ka Sontaga morago gore a hlasele ke bolwetse jo bo kopana le ka komeng. Go bega ge Rabadia wa Koma a laetse gore modikana a boetse gae ka ga sa itekanela e fela ba lelapa ba ganetša sephetho seo. Badudi ba hlalositše Rampedi jwale ka lesogana le bego le tletše ka lethabo. Tabe e diretse mo motseng a tshwara botse e se motswadi yo mo le mo wa tseba gore ka ntho e dileo e botlhoka mata a ya moelei se se bona gore ka ngwana yo a re sileo se sa ikemisetsa ra ya re sia ga se rena ena ka wena o sa e be tlo wa ine ka ba president e ka ba lawyer e ka ba doctor e motho ba tlo tsa setšhaba no ya ntshwara botse le ka e botlhoko kudu mara fela o tsamaya botse. Komiti ya go šetšana dikoma ka mono Limpopo e re dipego tša bona di hlatha gore modikana o hlokagetše a le ka gae e sego ka komeng. Komiti e re ga gona bohlatse malebana le dipego tša mahu a badikana tšeo di begilego motseng wa ga Raphahlelo tikologo ya Sekgosese. Batswadi ba ile ba motšea on Saturday morning ka Saterdag e sa le ka mesong gomme ba re o ya gae bona ga gona ka mokgwa ba koma ba ka mo thušang ka gore ke bona fela ba ka mo thušang ka re bolwetse bo mo swereng ke bolwetse bo sepelelanang le sedimo. Ka bjalo maphodisa ga sa tiišeletša ge ba dinyakišo di tšwela pele molatong o. Ke Mahlatse Phalading, ditabeng tša SABC ga wale. Ditsebi tsa moruo di re ho fokotseha ha dipalopalo tsa mesebetsi ha ho makatse ho latela diphephetso tsa ha jwale tsa moruo. Dipalopalo tsa mesebetsi tsa kotara le kotara tsa Statistics South Africa di bontsha ho fokotseha sekgahla sa mesebetsi ka dimilione tse 10.6 ka selemo, mme mohokanyi wa COSATU parlamenteng o re ho lokela ho etswe ho toma o tlisa botsitso moruong. The report is not a complete shock given the challenges that have been experienced at Transnet, which has had a huge impact upon the mining, the manufacturing, agricultural sectors. But the Government of National Unity has got to hit the ground running quickly. Ditsebi tsa moruo di re ha o makatse ya meputso ya basebetsi e theohile ka dibilione tse 35 dipalopalong tsa kotara le kotara ho latela maemo a jwale a moruo.
While this is not a surprising number in the light of the fact that the economy contracted in Q1, it still remains concerning. Also, on the average monthly earnings paid to employees in this formal non-agricultural sector, we noted a drop of 0.1% on a quarterly basis. Statistics South Africa e re le ha meputso ya basebetsi e theohile le ka lela kgwebo tlhahiso ka ho le merafo fela ditshebeletso tsa kgwebo di ntlafetse ka diranta tse dibilione tse 9.3. However, there was an increase in business service industry. Year-on-year, gross earnings increased by 43.4 billion between March 2023 and March 2024. Average monthly earnings paid to employees decreased by 0.1% from 26,817 in November 2023 to 26,793 in February 2024. Ditsebi tsa moruo di re sesosa sa ho fokotseha ha meputso ke hore dikgwebo di hira basebetsi ba nakwana le ho fokotsa dihora tsa tshebetso. We started to see that many businesses actually are taking down in terms of permanent staff. So you're seeing non-permanent jobs being a defining feature now. Work is really precarious. But we also know that, and that means that, of course, there's less hours and therefore less wages that people are taking in. Industry ya tlhahiso e ntlafetse ka morao hira basebetsi ba dikedi tse 12 kotara le kotara le ba dikedi tse 15 ho ya ka dipalo tsa selemo le selemo ka ho qolleha makaleng a tlhahiso ya dijo dino sakirete le dikhomputara. Jwale ha re lekole hore mebaraka e sebeditse jwang ha je se ne kwalwa horeng ya bohlano. Ranta ha ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo le tsona ha di ya sebetsa hantle ha mebaraka e ne kwalwa horeng ya bohlano. Ditheko tsa thepa le tsona ha di ya sebetsa hantle. Ke phetho kopana le moifo wa ditaba tsa Setswana hosane ka hora ya borobedi le khotso. Khaitsere ke le popa bui madume ho tsabile pela fela bsimpa jeno bo le bana ha o se le pletse bile tsentle fela re ha o shebile ka qabega ho nyola jalo tla fitla hona ka haro